Mwakwa by the by Emadek TV so nyame insha mo se mokoso a mo hwe Emadek TV na mo subscribe, mo share, mo like na mo comment. Mpacho edene da edin kan a wo hwe Emadek a subscribe to my YouTube channel no na like ya no amia notification bell no se ne be ya me di bibia nso to YouTube a wo benya bi ahwe no wati sanse aha no ye the news a emo de news a just ehwam anya fe na ye bi twa ntro bi ananse ye be dada ngofo da bi aha ani ba bi a wo ba wo benya all the educative informations a wo pe any ade apart from say information say course o maganam e bia social media no so ananse bia fa celebrities so ho ana akra ho no ye ne ankasa so yetumi e de abrabomu nsem issues esanso e de brew e wo Emadek TV nene no nkwa me munyi ba be di eye video bi a security social media I believe say bia when we say video no na what's ho nsem bia wahu ananse bia wunya abotre etwe wani so ba wunya abotre enti na ni nyina eni say eye enura anyimire eni nya video bi and yenya ye no na yentumi ma bontene ma mayi bia amfa video no ananse say na wasi nya abotre na ye investigations na ehu ensem no se ne atie ni niema wo video ni ne se ne yesu betumi edi abramo na ene yensa aka all the information say wo video ni mu a na ehu behia se ewo se ye de ebramo na mo so munya bi na motie na ni nyina ne se eye gay bi a ye frɛ no Georgina Asobuchi why na adwen se opese okọ nursing school ananse make say yes nursing training bi enti girl no ankasa de efri jeji ehọ no ne maame ne papa mu nyina ewo ananse ehọ no wo yeji ho no ne maame wo ewo yeji wo enti wanya nursing water forms na ni ji say obekọ nursing training water forms say opese okọ nursing training na em say da brown say nursing training so de oto a ewo mu an ya frɛ mo say momra interview enti girl no ekra ne maame say okọ interview na ne maame agya no kwan manakọ na interview na wọkọ no na wọ so oba Cape Coast in the Cape Coast na oba be interview from Yeji to Cape Coast not just from Bono East to Central region na we na girl na em say na busuan ni a ye ne sister e wo Kumase it oju ne sister nchen no and em say was spending the night wo na say o fa ne sister wo ka jen sister me ko Cape Coast no akwakoye me interview no for nursing forms na me toy na say nursing na person me ko no enti wa free ne sister ho ekọ Cape Coast no ekokoye nursing na yi no ewie na we na wo wie ye no one abrantie bi ba ko wie a wo ben no em so hia abrantie bi a wonim no a no one abrantie ni gina ho a wo modidi di nkomo a enti akomodidi enimu a enna o ka cha abrantie no say my sister a boyfriend ba be fa me kora e de mi akọ o so oba be fa me akwakuja me say station na say be di anti me twen me sister kora a boyfriend na ne sister boyfriend ya ye kana say mi eye pastor so what you say eye pastor a che say oye ne sister boyfriend na in fact ne sister no kora this pastor ya na say ne boyfriend e dina akwa kire busuafo e wo ye gi say be ma me ne wo ho nya mpese me ye den me ware ni not knowing say papa yi kura mpo no wo san so kura mpo wo yere e wo Cape Coast akulasi baabi aga yi ne sister no mpo nya awe kura say anansa sister yi enya awe mpo say be ma no de na kwache na busuafo no kura no e wo yere e wo Cape Coast wo it is our pastor yi ne gina hwa one abrantie den kasa lady your friend say lady kasa o ba be fa lady ne e de na ko eti emra omugyenja wa omudi nkomo ye gay en ne yonko boye gina ho omudi nkomo na no na taxi bi e baaye the taxi ni baaye no ka kire ye friend say abrante ne say me sister kunu no anase ne boyfriend kwa no aiden o aba no enti no ye be se anso ahia bi na gay kofuro kai do den okoye eti asem we die si be almost about 2 or 3 weeks ago 2 weeks ago a etwem eti emra issue the incidents we esi ye no ne eba ye ne say omo incidents na esi etwa mu no ne eba ne so omo de informations eba because say mamene de ono no wa twan ne ba no koye no o mai abaya na ono ne ba ono ne tifie no ne ba ne koye no ne ba ne mama ye de emedu fie enti ne mamene ye ne say
Omuko ene abusuafo for the tattoo wisdom ko kunya abusuafo ekokohu apolicefoɔ ne ade na yebre ye the informations e de ba abontene a ye hwehwɛ abaye ya ye friend say Georgina Asor ye hwehwɛ no eti information mu no na ye di abaye picture any information bi eto social media no so ene video na wo hwɛ picture yi na wo hwɛ e wo screen no say Georgina Asor went for interview at Cape Coast on Wednesday. Up to now, she cannot be found. Her phone is off. Please, any information about her, call on this contact. It's not just said, or more who ask about you, and I'm with some information where they are the true abundant. It's one of the true abundant. No, and I just say, one say social media, no, so the way who I know I share, way soon who I know I share. And I'm branching and no name Georgina Asor Botry, Ejina Kwan one now moving come up before and sana. Ne sister boyfriend, Baba fan or no. A friend number, you know, because that's so me who no sense in the nipa kra or befriend nipa no befriend me who na nimu me who no but nipa ni me say nim ni yegyina na nipa bi ba say ne sister boyfriend say dey and bi and I say nipa bi ba so ba befriend nipa ni me who na me who no eti nipa bi aso mo sisi na be ye no say sa and a true investigations ye no ne ade na e wo say omo ye na asem na nkasa ni nkire mu no me nkwa kire pie san say audio bi e wo ho ananse yi bi wo ho a information ye girl no ne yank wankasa ya Asor Botry ne yank ankasa no e wo nkyiremu e wase mu no mo me yankon timbra dia mati bio madam ye be ne den dike ende o chane na o chimi no o chane na o chimi na sa asem na eden asi akola ne maame ne wo fi a omo ye adwuma nti e ba se akola no iso ope nursing na yintinu okokoye interview nti ne maame gya na kwan se onko nti oko no ofa Kumase ni nua no mo Kumase ho ni nua na che se ono akasa nti Kumase oti yeji se ye ne ebuno mantam ho ye ne fo boda no ho no mo no yeji bebi apantu ne da no mo nti ne maame gya na kwan so onye den onko nti ye ja fala no kwan ma na ko so ko ni nua feni mo Kumase ama o mo so ye den e gya na kwan so mu gya na kwan a o ko nti o ko ye interview na ye den ayi akwala no ko ye ntene nka nti ne maame so ye obi a e ya o to nam nti duru me da maame no ko akurase e ko to nam aja me so ofa me so bi ofie nti bi ofia na minya call nti minya call no maame aye den afra me say benye asoko ye maintain nkan ma fra so afra na ne line me fra na ye den enko me fra so bi a line ye den enko na me say assignment wo kan ya na me fa moto na me ye den me ba fie na me so me be fra ne line me so me fra enye den enko ti na fe akoye say anibire ya ye den aba nti di mo na ja ade be tinye nti ari tinye na ja ye den nam ni ye kan ti ye ho no ma na ye sanya call say ye si akwala no akoye interview na wie eba na otika mu ba na otu ne phone atwene otu ne bag atwene na asem we dey firi asama amumudi kanti ya amumudi kanya ye no no information yi di kanya ye no no ni na asem we dey firi akwala ne kono on yale akwala ne kono on yale na si asem ye den abade a asem di e nwa enti so lucky ani tinye ye wo no na ye bra pani ba ko e de to Facebook and ye wo ho na we afro me say I still are maintaining nti ye wo na blante ba ko say onu so free ejira da blante ni free ejira na o say o hu ade no Facebook na blante na fere maame e kete za akwala na mo so waila no akwala na mi gina mi wo school mo ho ti mi ni akwala ni gina ho na o say
this is the kunu afreno say oba be fa no enti woni ablante ni nya ne gina ka akwan na ablante no age ne bag na omu gina ho na ablante ne baaye no nti omu wo hon ma within a short time na taxi o taxi ko bi aye den aba nipa mi nipa na aye den etim enti no omu ye ya na kwan say aha me sister kunu na aye den aba no o so be fa ma aye den akofie so say ablante no so oni se bibi sa be aye den ebe koso no ne die o ja o mu no wo ye den o sign it e ko school enti e ba sa no no ogbo no na na ma me so ye den bo enti e ho na ye den ye ji boy ni number imi ye fe na boy ni so confirm ye den ma ye say aso anyere o na o se ni sister kunu ba ye den ba be fa no hey sister kunu ba be fa no o se ai so ani te sadia ma ye hu se ni sister kunu na ye den afa no nti ho ye ji boy ni number na me send ni ma die abayo no die abayo ni na chi ono si yeso jani to wata trade na me send number na ye den e ma no enti me send number na ye den e ma no no e na so jani na frɛ ablantie no nti o frɛ no no ka che ne se o mi wo yeji enti sam komo we nyina course no na munya hu ba bi ababawa no wankasa den na mu hu se ababawa no yakuno akwakosie no wodantuo yi a uncompleted building yi a enipa twa ho hie yi a ye tu na mu de afiri ho den na mu kokoto no wo ho sei boy na o confirm ma ya yi mu se papa ne be fa na fa kwa se ye hwehwe papa na ye den you no o plan line so line no so ye den enko o plan line so line no nko ti se jani ni bo modni ibisa ya no hu se papa no o yere sofo no o yere to tepus wo ye se akura bi ase na sofo no oye ni nua no boyfriend ampa ni boyfriend or this papa no kura ba yidi na o yere o papa na be ya kura be ka kire se ni fika 300 million a heading ayira to ye fie yesu fie ye timu no obi kura mfa 1 city brother enti ye nyina nwa ama ye di agbobo ni ade oh nyina nwa enti mokwache papa no wo he na mokwache no ye enkomo ni minim se ewa pa na eja radio ni TV so nkomo nti no na wetwitwa so de amaye na mokokwo hu papa no na akwada no so mokokwo hu ne he na mi ni obi enti mi ho pa se ne frame and run as be 10 o'clock mo na me ho pa se je ni frame say ofa papa na manya no enti onya na omo yede no mu tichi no oni si adi fo na yede itichi no akwan so ko report ye e ma boy no so ko toni statement so wo hu papa na obe yede obe hu no hu papa na obe yede obe hu no ene esi so hu na obe hu ne dia ani eno ano no ani be bia papa no obi an ye so me hwente akora no so me ye ti ase se enti na ma me ayede ahwe ni school ama adwuma na wakoye na adwuma na wo ye no e hu fa so ne na ma me so be yede ibe hu na adwuma so fa so enti me obeka kyene ma me se wo bakwa me se me nka ncho se ka wakoma ye den etu ye na be bia so wo bia no obi hu na so de naba ele yesu yo ya te kwa me so aka na fa de ya tan ye ade tia course nkwa na ye nyina ye enti so uti information bia no wafre wo ho na we afre ofia wo ho na we afre ofia enti akwai se ye pikipiki information no enti eye endura anadon na kwa friend papa no omo so wo san wo bi so ne wo hiri bi enti no omo ko bia ba bi wo ya nka sa kekus ele ho obi a meti yigide ye nse da nim kekus ye nim ho enti no ebi a omo kan kru no ye nim kru no so na kwa so yo ane se sa de omo ko fasi ya de fona mo ma ye den akọ ampa na men charge omo ko no ko to papa no na omo che no wo bia ba ho papa no so fo ne so wo hene ne ye den enum nsa so for papa no ensa no mo ye den ewe ni ade nti ho na so mo wi adwuma nti o mu tu nsa gu so o mu ji o mani nti ho na kwala soja ni ye den eche so for no o che no o de ankopo ye den egbo no nti o de ankopo no gbo no nti ho na mo sha che se o mu tichi no
na papa no sha ase so o ye den o ka no kure no mo de ye den e ko yo mo de ko charge office o mo de ko charge office na papa no ka say papa na no no ete no ono no odi akwara na ye den akokoma no mi say na unu so papa na odi na koma na wan ye den wan ka me yan che no ono so mi ni so papa no kura be den e bidi machi mi ni so papa no be den e bidi machi Angel 102. no mo so ke an ye ete sa dia anajo no mo ye se kana jo no ko me si papa no nti ko papa ne fra me ka kire mi say police car no nipa no so the car na be ko no so ma fra nipa na o mo ye den e nya no nti nyame ya aduma o tia na pa na o manya chi papa yi die ebi a so no bi papa de ba ko kire papa de ba ko kire ni ade nti ade tia o fa o de ko kuma tu yem ebi a so no bi na ba ko hwa na ba nti ye de so no ma ni ade na pa mi ko ye ji nsu na no ho nsu na no ho na mi wona mi nya call na mo fa so ni fere mi ka kire mi say ofa ede papa na ba ye ba ye ne ye ko ye wo ne wo no ya hunu obi a na ebi a ya ko na papa na kire ya ko ya hu se dan bi o ma ye den o ma tum tim me de me jiri se bi ankrofo no kuma so na me so kwa me o ma kum wan Angel 102.1. wa me e ya pase aso o so ofa enti yo na me wo fa na sha se ye den ensu ensu o na me se a police for ne ye den eyi wo no ye den epie ye na mo sha se omutu na omukoduru ho no ankasa bia na ne ho atade bi tete baabi ana se ne ho bibi da baabi na be ma ya kire baabi potin a efie ho no na ohye atade bi ri papa ne ko ye ne sabi ye nyina ye de ye ni hontinu de ya no sika na akwaye se akoma ne akoma na ko soro ai ani awerho ne abufuo ne bibia diafra enti ne ye hu se ye baba busuafo kwa amane enti ne ba na ma be gina mango ase na me ko fa me bla peni na me ba ye to ase se na kwa me aka ho enti ono so ka teme se me nya abotere na omuntu funu no omutu na se yakwala na wo be ye den obefre so won enti ono de ye se o ma gina ba bonchen enti o gina bonchen ti e wo ma na se je ni san fre me ka teme so wo fa e ya so no ye se ma busuafo enti se aso aye den awu so ko na ye den wo kuma so okuma so mame asemi dia ya o moko na enim all right eti asem na ne yakwa koti aba no na che se ensem no ani enya pa enya asem ketwa abaya kama wo ba beko ne nursing training no makunu afri asase so se enene da wo hwe Emadek TV subscribe to Emadek TV channel na push your channel no maye like comment ne enya entunya hoden fa dwuma de bebre enfrem no yedemase yebese nhia bi